warahmatullahi wabarakatuh. Agakare basilo-siloku maneng. Iya Fadila Salsabila Arif nomoro arwa poleri kelas asara 2. Iya esoe elokka mebu bepa biji nangka. Nasaba bepa biji nangka kasiana macening supaya alam perenna bottingede sipada ceninna bepa biji nangka. Iya biji nangka biasa riparibosara ribottingede. Bahan-bahanna yanaritu lame-lame, telo iti, kanari, gola kesi, peje, vanila, kasumbari di telo, si bawa wae. Ala-alana yaro dipake yanaritu pamutu, sanru, katoang, si bawa uring asok korang. Apa mula ribisai dolo lame-lame. Ditaroi wae uring asok koronga. Napa langsungnya risoko. Tiaro kenarier dicincangnya riolo. Naman lo nih tasakna. Bibi ulina lame-lame.
Ripasi campurui gola kesi. Taruh ini peje. Dibawa ke Sumba supaya macanti warnana. Napa rigarui payiman dihasilna kompore. Pirecai telo ede riding nami diala. Ditaroi vanila supaya dekna makanya bauna. Dialai tak cede-cede dibentui pada batu panasai. Paluai komporoe napa taroi wae di pamutue. Napa ni pano ni gulai. Panoi biji nangkae lokari ridi telo Napa di panoi riwai gulai. Napa ripe nih. Purani pae dari iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.